and Rodriguez family, Mary Garcia, Rosita Dizon, and Maria Paz Miranda. For the good health of Maria Paz Miranda, baby Christian Clifford, Joy David, birthday of Maria Paz Miranda, and Emily M. De Los Santos. For the complete healing and speedy recovery of Marieta Rodriguez. Special intentions of Jerome and Patrice Mercado, Agnes Dalulan, successful board exam of Khalid John Carlo Manabat. In remembrance of the faithful departed, Deogracias C. Aguirre, Maria Espadanuda, and Jose and Rendiza Panlilio, and for all the souls in purgatory.
King lagyunan ni Ikpa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu, Amen. ing grasya na ni ginutang Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakyagum ng banal na Espiritu, mantabe kay kaingan. At kaya ka ang timurin. Paan makasadyata ng pagpasyan deting banal na misteryo, gana ka ng potsisiyantala rin kay katamong kasalanan. Ginoong Jesus, ikaing may payang Diyos at prinsipining kapayapan, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginoong Jesus, ikaing anak ng Diyos at anak ng Maria, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoong Jesus, ikaing amanong may katawan tao at ningning pa, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa lubos may paya, pakaluluan na katamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasana, king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos, sa igpami, pauli ning merituna ning kamatayan ng Kristo, ay ikit mo na ibat pa king alanganga, bilian meng linisya king sablang dungis ning kasalanan na mano, at ilangan meng malinis ibat pa king pangkaglina king sepupuna ng imana, ignuwa na Birhen Maria. Bayang maging matampang pakasautan ng anak mo, wasan mo kami king sablang dungis ning kasalanan, alang-alang king pamamilatana, ba kami namang miras malinis keka. Idiadwan mi keko Diyos, king kapamilatan ng Kristo ang anak mo, ang mabiyempon maagahari kambe mo, king kami tunganing banal Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibot, king libro ning Genesis. Dapot ing Ginong Diyos, inaus ni ing tao, at nga na kaya, nuka rin ka. At ing tao nga nang may kibat, dimdamda kang daratang king mula. Ikit ko king lubas ko, inyasi nalikot ko. Nino ing sinabi king ikalubas ka, nga nang kinutang ning Ginong Diyos. Mengan ka king bunga ning dutong abinawal ko keka ane. May kibat siya ing tao, ing babaeng binye yung akayabe ko, ya ing minye ka na ako, king bunga at mengan ko. Ing Ginong Diyos kitna niya kanita ing babae.
Bakit depatan mo ing antikan yan? May kibat siya ing babae. Ing ubingan lininlang nako, inya mengan ko. Ing Ginong Diyos sinabi na kanita king ubingan, uli ning depatan mong yan, misumpa ka karing sablang animal, maliyap man o matunod. Igapang may ingatyan mo, at king alikabok ka mga biyayan, king kekabaning biyemo. Ibili ko ing pamikasama, pilatan mo, ampon ning babae. Pilataning palipi mo, ampon ning palipina. Ya, panasikata, kita na ka, king buntok mo, at ika, panasakitan me, king sakong na. Ing tao, inawas na ing Eva, ing asawa na. Uling ya, ing imara, ding sablang mabye. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit a pakibat, ing pakibat tapo. Dalitanan yang bayong dalit ing Ginoo, ulo ring makapagmulala ng dapat. Dalitanan niya yung bayong dalit ing Ginoo, uli ring makapagmulala ng dapat. Dalitanan niya yung bayong dalit ing Ginoo, uli ring makapagmulala ng dapat. King sarili ng upaya, king banal ng sikanan, ya ing migdalang kaligtasan. Dalitanan niyang bayong dalit ing Ginoo, uli ring makapagmulala ng dapat. Ing Ginoo pepakit na ing kaligtasan na, lintad na ing katulira na karing bansa, ena kakalingwan ing lugod na at katapatan, king meto bale ng Israel. Dalitanan niyang bayong dalit ing Ginoo, uli ring makapagmulala ng dapat. Ding sablang sepo na ning labwad, ikit da ing kaligtasan ning Diyos tamo. Puryan meng mitmong tula ing Ginoo, o meto labwad, ikulyo mo at idalit mo ing tula mo. Dalitanan niyang bayong dalit ing Ginoo, uli ring makapagmulala ng dapat. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, king kapulungan, kanin Efeso. Mipuri yung Diyos sa iba ning ginutang Hesukristo. Amig kalub kay katamo, king uli ning pangayagom tamo kang Kristo, king sablang kalam ay espiritual ning banwa. Bayo yo pa melalang ing meto sikluban, pinili na nakatamo, king kapamilatan ng Kristo, ban maging banal at alang dungis, at may biye kitmon lugod, king arapana. Telagana na kanita pang minuna, ing ampuna nakatamo, at timong anak na, king kapamilatan ng Hesukristo, itiya ing malugod ng parasan, at sarili ng kaburian. Banding sabla, puryanda ing maligayang grasya, amalam ng pigkalub kay katamo, king pangayagom tamo, king pakamalan, anak na. Ing sablang bage mararapat, agpang king telagana, at kaburyaning Diyos. At ya, pinili na kaming maging sarili ng balen, king kapamilataning pangayagom mi, kang Kristo. At iti depatana para king sarili ng paksa, amanalumpakan ketang inari na king lubna, manibat pa kanitang kamumulan. At telaga na kaming maging mumunang diling manalig kang Kristo, para king lalo ng ikaligaya.
ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tapo, ban parangalan ning maya pabalita. Tumula ka, ikang kitmuan grasya, ing Ginoo at syuke ka, nuan ka karing sablang babay. Ingenu mantabi kay kayo, At keka antimurin. pamamasay bat king may pabalita agpangkang San Lucas. Ligaya keka, O Ginoo. Inyang kanam na ng Isabel, tinubod na ning Diyos sing Anghel Gabriel, king meto nga balen na ning Galilea amilagwan Nazaret. King meto nga birhen ang makatangunang maging asawa na ning meto nga lalaking milagwan Jose. Meto nga palipi ng Aring David, ating lagyo na ning birhen Maria. Karas ning Anghel sinabi na kaya, tumula ka ikang kipnuan grasya, ing Ginoo at syukeka, nuan ka karing sablang babay. Misdan niya ang emunanoy Maria inyang dimdam na ingamanong antikaniti, at isipisipana nung nano kaya kabaldugan iting pamamugi. Dapat sinabi na kaya ning Anghel, Maria e katatakot, uling kalugod-lugod ka king matana ning Diyos. Lawan mo, kaglika at ibait may metong anak kalalaki, at ipamalagyo mo kay Jesus, maging maulay at mayawis siyang anak ning kakatas-katasan. Ibiyan na kaya ni Ginong Diyos sing trono ng David api pumpunana, magariya king balen ang Akob kapilanman, ing pamagari na alang kapupusan. Kitang ng Maria king Anghel, makananong mapalyariti, ngining iyaku metong kong birhen. May kibat siya kayong Anghel, ing banalay Spirit ti paya keka, ating upaya na ning kakatas-katasan nilungan na ka. Inyay nga na kami bait keka banalya, at mayaw siyang anak na ning Diyos. Lawan mo ing kamag-anak mo Isabel, busa na ning ketwana, pengaglinya naman ning metong anak kalalaki, kanam na ng bulan ngeni, lipat ning sabyanda ring tao king baugya. Pablasang para king Diyos, alang imposible. Sinabi ng Maria, medong kung alipanan ng Ginoo, marapat kabud ka na ako, anti mo yung gingkas mga mano. Kay batanita, likwanan ni ning Anghel, ing mayap ng balita ng Ginoo. Kapurian keka, O Kristo. Kaniting aldo, pagmasyantaya, ing solemnidad na ning Immaculada Concepcion, Solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. At iting solemnidad, ing buri ng sabian, yapin, ing pangakaglina Maria, aliwa ing pangakaglinang Jesus, ing pangakaglinang Maria, king sepupunana imana, Santa Ana. At may pangagliyang
alang kasalanan. Immaculate Conception. Ita namang Jesus, mi pangaglia, king sepupuna ng Maria, alang kasalanan, iti ausan tayo virgin birth. So aliwayang Immaculate Conception, aliwaya itang virgin birth. Iting Immaculate Conception, mi pangaglia, i Maria, king sepupuna ng Santa Isabel, alang kasalanan amano. Ing balang tao mi ba itiya, amana ni iting kasalanan, iba't karing Eva ampon Adan. Pero ay Maria, alaya, kasalanan naman, bakit simpliyamo? Uling, maging indune ning Diyos. Kasi nung atin niyang kasalanan, i Maria, itang anak, no? Atin niya namang kasalanan, ali. Uling, itang imana, atin niyang kasalanan, simpliyamo. Pot ang dingpengari, at ilang sakit, diabetes. Nanong malaya karetang anak daw. Miyawala ali. At inlana, sabihan da kanita, at yung genes daw. Itang sakit ay ito. O hali pa pang sakit. Inyapin, uling maging imani, Kristo, anak ng Diyos. Inyapin, kingumpisa pamo, ing Diyos, inexempt na ni Maria, kaniting kasalanan amana, uling maging indune ng Diyos. Ito namang pangabait ng Jesus, virgin birth, mi bait iya, pengaglineng Maria, Jesus, lalang na ning Espiritu Santo. Inyapin birhenya at kaibat meging indune ning Diyos. Birhenyang indu. Nanong buri ng sabihan para kay katamo niting Immaculada Concepcion. Mo para king ginu, nune para kay katamo. Kikakatang Ebanghelyo, binyenang Maria ing kayang tangu. Malyari kabud ka na ako, agpang kingikas mga mano. Bistama ni nalubusan na intindihan ning birhen, tinanguya, at uli na ning tanguna, mi katawan ng tao ing ginu. At uling mi katawan niyang tao, kinabos na katamo. Kitang kay katamong panalangin, nga no, itang panalangin tamo, Kingi Maria, kinabos na ning Diyos, pauli daring merito ng Kristo, king kasalanan na manot, itamo naman sana, pauli na ning grasya na ning apong ginu. Maging malinis tamo naman sana, king kasalanan, batang maging karapat dapat kaya. I Maria, maging malinis siya, iba't king umpisana ning biyena, ang gana king kawakasana ning kayang biye. Magimpisa king umpisa. Itamo naman sana, hanggang kita mong katataulianan ning biye, karintamo, maging malinis, baan kanita maging karapat dapat tamo king Diyos. Ipamalagyo na nga na Jesus buri ng sabihan talapang abus. Inginu, kikabus na katamo karing sablang kasalanan, ang gaking maging malinis tamo. Ating pangakap ng Maria, kinabus na ng Diyos, itamo naman kinabus na katamo, king kasalanan mana, kapamilatana ning sakramentuna ning binyag. King sakramentuna ning binyag, melinis tamo keting kasalanan naman. At potang imetong ataw hanggang makidad ni may binyagya,
patina retang kasalanan adepatana, patina retang mga lating kasalanan, patina retang dungis na ning kasalanan, detingan milalakola, pauli na ning sakramentuna ning binyag. Inyapin kawangis ng Maria, kikapamilatana ning sakramentuna ning binyag, dapat ing metong Kristiyano maging malinis siya king kasalanan, at nung sakali man mi kasalaying tao, mibangon niyang pasibayo, at king kawakasan pinsana, maging malinis tamo, kawangis ng Maria. I Maria umpisa pamo, itamo naman sana, hanggang kita mong tauling diling penandit, maging malinis tang malinis, king dungis na ning kasalanan. Ngayon ipugang panantamin pami talaga ng kaswiwan da rin bayong EMDC, EMHC, ausang kaya po Brother Max Marin, yung Paris Coordinator na po ng EMHC. Kaluguran na kura paroko, ang ponbalayan ng Diyos keti kay katabong parokya ng St. Jude Tadeus, malugod bila pong ipakilala ngayon kaurasan ding bayong kasaw patalasuyo king banala pamakinabang amenari king pamagaral ang pamagsane makayayon king tuntunan na pairal ning komisyon ning liturhiya ning Arkidiyosesis at kaliting kapag masusyan ning banala Eucharistia. Adwan ko kayo, ingking kapamilatan nyo, mitalagala, bangampanan ng karelang kasuywan, king Arkidiyosesis, lalo na king kekatabong parokya. Ausad tala po ngeni, keding harapan di Brother Onofre Villanueva Jr., Brother Jose Sarmiento, Brother Amado Nagal, Brother Juni Sabado, ating mayutamo pong kayabe, susuyo na po king parokya ng Our Lady of Sorrowfuls, Brother Manny Salamat, kaya na po isundo in kayang pamanyuyo kindulang ng Ginoo. Makanyan mo naman, aw santala ding karelang esposa, ban ang tabayanan dala, kaya ding harap ding altar. Kaluguran na EMHC, pagmasyan tayong ining kawarasan, ing sibulampon taluktok na kapupuntalan ng Biye Kristiyano ing Eucharistia. Idiyeng pekamadas diling pamipasya kikakatamong pamanyamba, kaniti maganap ing misteryo ng lugud at pakalulo ng Kristo, king kapamilatan ng pamamiya na king kayang katawan, ban maging pamangantamo. At iti ing kayausan at atangwanan yu, king balang pamikatagon, asasahop kayo, king kapag masusyana ning banal a pamakinabang. Uliniti, sukot kayong maging halimbawa ning Biye Kristiyano, king kabanalan, panugali at pamirapat dapat. Pagapilitan niyong dagol at lumalaming kaya kayong kasalpantayanan, king kapamilataning sakramento ning lugud at pamisan metong. Tandanan niyo, ang yamang dakal tamo, metong tamo mong katawan, uling kayabe tamungan, king metong mong katawan ng Kristo. Ngeni, king kapamilataning upayang mipagkalup ka na ako, harapan na ng Diyos at ng banal ng kapulungan, deting may kaganap na
karingaduan ng panuntunan ng Arkidiocese, mitalagala para king kasuywan ng EMHC or Extraordinary Ministers of Holy Communion para king banwang 2,026. Itong pakiangeni, ing palad yung wanan, yung ning gamat king kaya kayong salo at pakibatan deting makatuking kutang. Malugod mong tatanggapan ang panipangakong gampanan ing katungkulan ay dake ing katawan ang pondayanan ing Ginu, karing kapatad mo ing kasalpantayanan, banlayon pasiknangan ing banal a kapulungan. Ipangakuyo ing dake ing banal ay Eucharistia, mipnong kaingatan ampon kagalangan. Ipangakuyo ing mamintu karing tuntunan ning EMHC ampon ning Arkidiocese para king panyulong ning kakatang kabanalan ampon biye pamanyuyo king liturhiya. Pamipasulod kigimalan ng pong pamimindisyon karing gamit. Ngeni bindisyonan na lang pura paroko rin karelang gamit. Kabang ipasulod da yung karelang imalan uniforme. O mapamakadulungig pa, miglalang ampon giyan ing kaming pamilya ampon komunidad, bendisyonan mula reting kaming kapatad, matapadesan ang idake ing tinapening biye, karing kapatad ang talasalpantaya, king banal a pamakinabang king misa, at karing masakit at makatwa. Kabang mipapasignangan la kaniting sakramento, mirasla naman sana king lamesa mo, king banwa, itiadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Antimong kay katamong pamananggap at pamamiyamaya pa oras karin keteng bayong EMHC palakpakan tala po. Talakatamo po para king panalangin ding malda. King kalinis ni sanang pangagagli ning nuwana Birhen Maria, mi pahayag yaan timong kaduang Eva. Yaing bayong umpisa para king lahi tamo, ngini parangalan taya, abayan taya king panalangin king pa ampon miglalang kekatamo. Ginu, pakiramdaman mo kami. Para king banal na kapulungan, ban sumulong yung painturo king kaganapan ng Maria, impaintungulan ng pong panaligan tamo, manalangin tamo king Gino. Ginu, pakiramdaman mo kami. Para king yato tamo, ban kapamilataning pamanalangin at pamanisi,
ampong pamaglarin kasalanan, milubyaking panauning kapayapan, ing tagumpering puso ng Maria, manalangin ta aking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para karing malinis sa puso, ban akalat daing kaya panalub, ampong pamisan metong king lipunan, manalangin ta aking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para karing sarili tamo, banyang mitmuking grasya sa upanakatamo kay kabaning pamaglakbe tamo, kay tiking yato, manalangin ta aking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para karing mayango na bieban, mitutula na lang alanganga, kaya bening nuan na indo, manalangin ta aking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Oy pa, ampon miglalang mi, pakiramdaman mo kami, ngening manalangin kami, kaya benaning kalinisnisan, a Birhen Maria, a pinili mo, bayo pa melalang ingyatu, ban maging dunang Isus enak mo, ang mabiyempon magari, manggaman kingalanganga. Amen. Talakad tapo. Manalangin kay kapatid, pahinting kay katamong daon, matanggap harapan ng Diyos, sikpang lubos mayupaya. Tanggapan sa aning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katang ikasaplala at ning mabilog ng banal a kapulungan. O banal ay pa, pamatampan meng matanggap ke ka, iting makakabos sa daon, ayampang mi kaniting kapagmusyan, king kalisnisa na pangakaglina ning Nuana Birhen Maria. Paniwalan mi king iya bidasang midungisan,
king kasalanan pauli na ning mayupayang grasya mo. Miligtas kami sana king sablang pamikasalami, king kapamilatana ning panalangin na iriadwan mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Inginuman tabi kay kayo, At keka antimuro, itasyula ring pusuyo, makatas na la king Ginoo. pasalamatan tayo inginu a Dios tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat ang pon matulit sukat ang pon makakabus, ing purian ang pon pasalamatan da kakapilan man ang pon nukarin man, o ikpa Diyos sa malugud ang pon maganaka. Ampat birian mong minawa king nanumang dungis ning kasalanan naman, ing kanuana na Birhen Maria, ban king pangapkapnuna king grasya mo, isa diyaming maging matampan ng indu ning bugtong ay anak mo, at king kayalanang kulurun o man sa pepaliaren ming maging pekamulana ning banala kapulungan ay esposa na Sari Legwan. Uling anak at talagamong ibahit king kalisnis na Birhen, iyakabuding alang dungi sa kordero, pepaygit me karing sablang babay, bayang maging talapamilatanan ng grasya, at uliranan ng kabanalan para karing sablang tao. Ulihita makiagum kami, karing sablang anghel, king parangal ampon kapasalamatan da keka, king emunanong tula ngaming ang pupuri. Ikapining banaloy pa ating metolelangan matampanak ang pupurian, uling kapaminataning anak mi Yesu Kristo ang ginumi at kingupaya ning banal Espiritu, pagkalaman mong biyeng sabla, layon pabanalan mo. Alakang tugnang miditipon king banala kapulungan mo, ban kanita manibat king kasadag ning aldo ang gana king kayalbug na, king dalisya dahon miyang pangya, king kaligaya ning lagyo mo. Ulinita ay ikpaay panagapumi, palukub ang pon pabanal mula king Espiritu mo, retingay na darlampon daraon mi keka, ban magawalang katawan, ang pon dayaning anak mi Yesu Kristo ang ginumi, amin abilin ke kami, king pagmasusyan mila reting misteryo. At atandanan mi pakanitang beng mi pagtaksila niya kinwaning tinape, pepasalamatan akat pinuri, piraso na yung tinape, dinwang naiti karing disipulo na ngana, kunan niya iti kayo ngan at mangan kayo kaniti, uling itiya ing katawan ko, amidahon para ke kayo. Makanyan mo naman kay batnaning apunan, kinwaning kalis, pasibahay pasalamatan at pinuri, dinwang naiti karing disipulo na ngana, kunan niya iti kayo ngan at minum kayo kaniti, uling iti ang kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ang panalanganggang tipan, ami bubu para kay kayampon para karing sablang tao, ban kanitang patawaran la ring kasalanan, dapta niya iti king pamigagana kayo kanako. Maulaya ing misteryo na ning kasalpantayanan.
Inyang ining gaganakan mi o mapamakalulungig pa, ing makaligtas ng pamaylas ng pon kamatayan ng anak mo, ing maligayang paungsin ng mebi at ing pamaydas na banwa. Lain makasadyang salubong king kadwa ng panyatang, duramya kay kabilang kapasalamatan, iting mabiye ang pon banal at sakripisyo. Baligdan may mipnong pakalulu, ing banal akapulungan mo, at kilalanan mi dahon king biyena, puning sakripisyo ning kamatayan na biriyan mo kami sutkeka. Pagkalam mo metong mga langanggang daon keka at papaliriana kami rakayanan king pimama ng ding banal mo. Muna kambening Nona Maria, ang kapilan man birhen na induning Diyos, kambenang San Jose ng esposo na, kambering nuan mga apostol, lalo na isanudas Tadeo, ading maligaya mong martir, kambenang San Fernando ding sablang banal, paulaning pamamilat ang daman alikamimirinan kasaupan, alang patan at kingarapan mo. O ipati sa nangayining pangasot mikeka, pasulungan ng kapayapan ng pankaligtasan ding sabla king mabilog gayato. Pasignangan mesa ng kasalpantayan ng panlugud, ing banal kapulungan mo, akasalukuyan maglakbek at iking yato. Kambening talasuyo mo, ileyo ing papami, at Florentino ing obispumi, ding sablang obispo, pari ang pondiakono, ding sablang susuyo king banal kapulungan mo, ading sablang taong pepayat bus mo king anak mo. O mapamakalulungig pa, pakiramdaman mo yung panalangin iting pamilyang pinulong mong talakadarapan mo, pakaluluan mo lang mga atipunan ding sabla mong anak nula pa man makasaot. Ding kapatid ming miyang unabiye, ding sablang kaya kami matula, ampon may muna kaya tikinyato. Malugod mula sanang tanggapan, king kayarian mo, anuno ka rin kami manaya magkamit lubos, king ligaya mo lang angga. Kikapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalumuking yato, ing sablang bage mayap. King kapamilatana, kambenang pon kaya kagum ning banal espiritu, sablang parangal ang panligaya keko Diyos, ikpang lubos may paya, manggaman king alanganga. Ngayon manalangin tamip nung kapanaligan ng panugod king pa, karingamanong tiruna ning Ginoo.
Ikabus mo kami king sablang maroko igpa, malugod mo ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bahan ka sa upaning pakalulu mo, mitimawa kaming parati king pamanalipanan ning kasalanan, at mikabiyos kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panayan ang pagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya ning talapangabos mi, Yesu Kristo. Uling keka ing kayaryan at ing kayupayan at ing ligaya manggaman king alanganga. O Diyos, sa ikpami ginumi Yesu Kristo, sinabi niya karing apostol na, ing kapayapan na lakwan kaya kayo, ing kapayapan ng kubabiya kaya kayo, e mula sana balikdan din kasalanan mi, na ing pansinan ng kasalpantayaning banala kapulungan mo, lain mo yung pamayapan ng panmisan meto nga nagpangkikaburian mo, ikang mabiyan pan magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng ginuman tabes sana kapilan man kay kayo. At keka antimurin. Iyang pagtayong wagaan ing kapayapan king metong at metong. Nyo'y kordero ning Dios, nyo'y milalako king kasalanan ning yatu, nuwan la ring mayawus nga puna ning kordero. Ginoo, kung matampang tanggap keka, dapat iyagkas miya ang amano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Diyos, sa ginumi di sanang sakramentong tinggap mi, ulwana kami sana, king sugat apasarina ning kasalanan naman, at aliktasan ng bukod ning Nuana Birhen Maria, iba't pakikalisnisa na pangkaglina, king sepupuna ng imana, iriadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Inginuman tabi kay kayo, At kaya ka, antimurin. idukuyo laring buntok yu para king masusing bendisyon. Diyos sa malugod at may bisang mga abus king ketawan king kapamilatan ning anak abait na ning Nuana Birhen Maria, papangitulira na kayo sana king labis-labis a bendisyuna. Amen. Kamtan yu sana kapilan man ang panukarin man ing pamanampunan ning Nuana Maria, ngayon king kapamilatana, pengayin tuliran niya ang tinggap ing mismong panibatanan ning biye. Amen. Ikayong sablang mitipon keti kaniting kayaldawan, bayong pagmasusya ning solemnidad na, kambiyan ning mayubo yung debosyon, manadisa na kekayong tula ampon kapayapan, papangayin tuliran kekayo king ablas, karin king banwa. Amen. At bendisyonan na kay lubos may payong Diyos, singig pa ang puning anak, ang puning banal Espiritu. Amen. Hindi kakatang misa, mayari niyo metamo king kapayapan, paligaya king Diyos, karing biyatamo. Salamat, King Diyos.